Electoral Commission alo dɔwɔƒe yi ke ne kpɔna ekɔda ƒe nyawo gbɔ egba eɖe mɔ be political parties wo ale be woava tsɔ agbalẽ ne awɔ dzadzraɖo na December ƒe kɔdada ŋu. Ko le xema mea egba nye efedzinɔ asieke edze gɔme tso NPP tɔwo dzi si ke nye Dr. Mahmudu Bawumia. Le xema mea NDC tɔwo hã wova yi le gaveƒoƒo me gake aƒetɔ ame yi ke anɔ ŋgɔ ne kɔdada alo axɔ zi alo akplɔ zia ne NDC si ke nye Mahama ya ŋutɔ mevɔ asi ɖum ketia be ne wòava kɔ agbalẽ le eteƒe. Ko nyateƒe le agbalẽtsɔtsɔ mea party nyɔnuviwo wokplɔe ɖo wotsɔ agbalẽ vɔ hã enɔ nu ƒom kple nyadzɔdzɔdɔwɔlawo. Egblɔ ne nyadzɔdzɔdɔwɔla be le ŋkeke 19 me le January me ko ale be woawɔ demonstration le dukɔ me katã nogo. Kɔdagbalẽwo wɔwɔ me va yia, ŋkɔ aɖewo mele be woanɔ teƒe o, ŋkɔ ma va nɔ teƒe, ŋkɔ aɖewo wole be woanɔ teƒe wova ɖe wo kɔ yi ɖe afi bubu sɔŋ ko eƒo nu le eblugbe me ke míase eƒe nuƒo ɖa. Sunyani is in 2020. Baby, Nipa registered voters here 700. A control about her register, one day by voting there, near better about it. Near 2,000. Constituency. Nipa wo promo nyina 100,000. Voting day do so. And nipa ebe to aba. E ko be. Amewu do ya kronfo ti sa. Amewu ba parliament. Afi we about to no. No libility. Enunti obia nkoya hoboa. 17th. That's with 17th year ebe. The whole Ghana ebe mother of all demonstrations. Now, the Cramon tour, Fiura Bitu. As I said, Electoral Commission say, Casa woman, Yamabima, Abatumuna Hofia. And you say, Papa Bina Homo Yayo, a woman, and Untino. On the 17th, I bear brother. All regional capitals, NDC, and all other parties, civil society organizations, fearless. One who believe in free, fair, and transparent elections. Young Peninsula Electoral Commission Betty Obito Asia Kunyaso Abranya Ghana for and Atwa Bamano. Per se, Ubia bear demonstration to all the 16 regional EC offices in the whole country. Now, Yatun Tasukoko at the Atreo. The free war and the petition Sobama Parliament. The Parliament Honor Sika Free Mama Omodi Abato. Also, ever friend letter commission, the command speaker of Parliament. No one has said, and she say, I had the Becos Abatri, the Mubaya project. I will be anywhere. Ubetimi. Who's the man?